This is not the future that we imagine for our children. Generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long na sauce fe wala Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's, full of flavor and heaps of heat. Fame away. Emma was sauce falolo, full company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pēr le inuino whala au, mo i lātou e iai ngase to mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i teni uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ilo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le uloula te paa ma le inu awa malosi. A whai wa eti ngā ina le whulu māsani, vave wa ai se fo mai, po o se whale mai la tāne. Tā ofi le pepesi o le whulu, let's do it for Samoa. Alofa mawhawheloi atu Samoa, ma le puleanga whaake pipo Samoa pia.
Whapoponga ni o tato talo tautai mo le nea sangafua aso lua o te sema, lua afe lua wha. O le vai asa mua mole nei o le vai tausanga o le ate betu. Momo atu I tato talo le nea fiafi, masalo mia se tamaititi isfu tolu tausanga, I le whawhita auli na muai wa a whaangota e tolu I le wafu I sale longa. Katalina Tovia, mo le ripoti. Patia le masalo mia ia se tamaititi isfu tolu tausanga I le muu lea na whaatama I ai wa a whaangota e tolu. Sa taule le wafu I sale longa. I ripote mana pulenga wafu le vai asa taluai na ta awai le whaia leo se ripote le pulenga. Patasi ai mata mai ala tau mea poe ata e tui na atu leo leo. Mo le sue sue ina o le mata upu. Pita I ripote sa mo global lo whaalia ai e komisina o le mtanga luenga o leo leo awa paulonga I tino Filipo. O se tamaititis futo tau sanga sa mawa yata o se whale ainga e la talata le wafu. Na mawa atu yata o tu ue lea tamaititi le vaenga sa tau lai waa. Lea sa tupu ai le whala belavi. Ta ue awa pao le sa mo glopo, sa awina atu lea ta maititi ma sue ina e leo leo le ofiso leo leo I tua sivi. Mana wharia e se leo leo sinia, e leo tau fia lea ta maititi le vainga leo leo, ona e lalo ifo le se furu walu ona tau sanga. E tu sai ma le tu la fono e tau wai ona tau fia leo leo. Pita yolo sa ilia leo leo pe whawhawhia o na nga ilea li I te tono le vainga o tau lai waa, ai o loo si o mia le no fuanga e le mawhai o na nga iai se isi tonu. Talina Tovia mo le tautai. O nisi o tala, o le sasi o I latou e tōtolu sa whafuaina le vā o le mana wanui na afu ai o na mū mangoto I ngā taifale o tawhitoala. Katalina Tovia mo le ripoti. Ma le taimina ngoto ai le mana wanui I ngā taifale o tawhitoala e le imautinoa e sui ofisa le mafuanga o lea whawhita auli. Peita I sa whaatanuina le taita I le Navy New Zealand ya Karen Colding se suenga whapitoa e sa ili ele mafuanga na mafuai o na mū mangoto le waa. E tu sai ma le reporti mai lea suenga sa whaatautea le ofisa from Snonga le Military New Zealand na mawai o se o nisi le au waa e au fiai I la tau sa whaafuaina le waa na afuai o na afia I le au ma mū wai se iau o ina ngoto I ngā taifale o tawhitoala. O le reporti o lo ta awai, aina whaapea le au waa ua se le ala waa ua nga iai. Mana whalia le taitai le Navy, e tele lavani ngā nuenga iao na toi whale leia mo le au waa, e au fia ai to le ninga o ta penanga mamau, ia iai se tasi na te mātai tuina lea vaenga, ia ta pena ma ia sila fia au wala e whaatino, me atula I mai se whawhita auli. O lea whamsinonga lo ilo ai a fia ngā le waa lo whaawawina se ia mai ane kuata mua tau sanga fau. Mana whalia Golding, I toa tolu I la tau sa nafa ma le waa I lea pō ma I le mawhaio na whailua o la tau swafa. Ma o I la tau ia o le apa uia I le mamafa, o le isi sa ia whaafuaina le waa, o le isi sa toa lua ma le abe waa, o le isi sa whaatonutonuina, pe wa aia fo I le au waa. Talina Tovia mo le tautai. I tala mo le muli, si tia le tau o loa suau mo le masina whaiu o le nei tausanga. Katalina Tovia mo se autelinga o le ripoti. Wailoa mai le Minister tupe se pepo whamtalanga le CTA o le tau o loa suau mo le masina le neo te sema le au fia le suau u tiso mal Karasini. O le pensini wa CTA le fitu te sema le whaasene le lita, ma le lua tala valus fulta sene I le lua tala valus ful valusene le lita. Le tiso wa CTA le ful lua te sema le tas sene le lita, ma le lua tala valus ful fitu sene I le lua tala ivas fulu iva sene le lita. Ai ole Karasini ua sitia le iwa te se ma le 5 sene I le lita, ma le lua tala 5 sene I le lua tala 11 sene le lita. Tawal swau ma le masino te se malo whaatulanga ina mai I le tawal swau I Singapore I le masino o ki topalua o lua wha. Fusuia inga le tau o whaatawa inga o swau I le nei masina e afua mai le whaatupula ia o whaafita au li sasa e tututonu, whapea le tūlanga le mautonu le whainga pālota le malo tele Amerika wa afua I le siti o le tau o loa swau. Talina Tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders.
Usi mai alau mai moa I tala Pasifika mai a Catalina Tovia. Tala falama se faliunga le ne tala man Pasifika lo vi patia man le tio fava malo New Zealand. Whai na wina atu lang malo sir company lang ko Johnny's. Tala te mua mo wha mawina se suenga la tamai le atu kuki e valu se 10% o whana witi I la lores fuli matausanga le mātutua o loo afia le soifua malolo ino le ngutu ma o loo atangia maiaia afianga o wha mai le PPC. Ma wa ngai foi sui soifua malolo ina le atu kuki e whaatino ala afua mo le fo ia o le whaafita auli e ala I le ave o le wha mua ma le whaata ua ia so mua ia fe le olanga tuptupua e le tamaititi. Ma le tausanga taluai sa whaatino ina I le telo suenga masiaki mo whanau tonu a unga e au fia isiaki e soifua malolo ina le tino o le fofonga o a fianga le whatu peita I sa mātele lava le siaki o le soifua malolo ina le ngutu. Mana taua le whailau tose soifua malolo ina ia Bob Williams e mana o mia le whaatino se ngaluenga e fo I ai le atu langa o le toa tele o whanau olo ia onga amata e se lau pasene le a fianga o nifo o whanau nei e o lava I whanau ia onga tūlanga lua le e valu se 10%. O isi whanau e se 5 tausanga le mātutua wa mata ona a fia le maisuka ma isi ma I le te tau ona mawai. O le isi whawhita auli o loo tanga I ali soifua malolo ina o ngase le PPC le o loo a fia ai le 5% o tangata mātutua le atu kuki ma e ao ona whaia se ngaduenga tene le atu langa wa ave le wha mamafa le whata awa ina lea o le uru wa iafe aso o le o langa tiptipua e le tamaititi mai lona whaato a whanau mai. Mai ao ona tausia le lei mea ai pāleni ma soifua malolo ina mo le ola malolo ina o le tiptipua e lunga le tamaititi. I le tali tanunga Williams a soifua malolo ina le tamaititi mai le taimi o pepe ma lona tiptipua e soifua malolo ina fo'i pe ao o ina matua. O whalia sui whaton sila le puipuinga New Zealand ia Stuart Anderson le tau fiaio na toi whatawina ato ni fua moa mai le pā moa tele I te tono o tako le ua wha maonia le a fionisi o moa le wha mai moa le furua manu le po le bird flu. I se suenga sa whai tono le whatoanga o lo wha mawina I le mawalunga le a fianga o moa I le fulu ma e le whesota I le siama sa a fiai moa le ane wipatia mai Queen Selani I le matanga le tausanga nei. Mai maa salomia o se vaenga na tuufua ai moa na afia ni lolo vai lea ua afuai o na afia li flu o manulele. Vi patia o le siama lea o loo mawai moa e afua mai manulele te tele o la tau tino e peo pato o Keys ma Swan peitai e mawhai o na li ua le siama pe a afia ai le moa. E leo o afia isi whaatoanga po o la fumoa New Zealand se ia vanga na ai le la fumoa o tako lea ua tapunia a o whaanga solo ai suenga. Tala ia le Pasifika mo le lea fiafi tō whāsaifua. Mai loa tala soifuanga le Kalesia Katoliko Lalani wa whaaliliwina e charity tuala le misio. E whaatalo whaatu Samoa, male pulenga whakipipo Samoa pia o tala soifuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le lanolangi. E to mua I tala o upu whaala I au mo le aso sao le li e tātou tutumau I le toa whiwhi le mo ma le a matai no le waita o le ate vetu. Toi whaala ui tele le au tu o le upu forfola mai le aso sa mai le sui a Jenny Graska na ia toi whamana tuina le male tile ia pāteli Alfred Delp sa ia ave whamalo si le wala au mo le tala lei ma e whaaliwi na whapea. Au fō lau le sa le ekalesia le vaitau le nei o le a te vetu wa amataina. Wa whiriwhiri ar whaitaunga mai le evangelia o le aso sa mo le ni marasina wa whaatata mo I tātou le tāpina pena mo le toia fia mai o le atali o le tangata. Na whetala Yesu e iai foi whailonga I le la ma le marasina ma whetu. E atua le foi ma whememea I noo I le lalonangi le u o le sami ma le sou a wai lulu au o le langi. Tu salama
I le tuina mai mo I tātou se whaata, lo hofu ina mai e Yesu, le whaamamafa o lana whaamautinoa. A fua o na whaia o ia mea, ia te pā e o tou, ma ia ea I lunga o tou ulu, a wā lata ina whaola ina o tou. O le waitau o le tāpena pena, o le taimi tātou te toe manatu, I le awhio mai o Keriso, I le aso le Kerismasi, ma lona toe awhio I lona mamalu I le aso I ngā tai. O le wala au mai whai taunga le upo le lii, ia tātou mātaala ma le wha moe moe. Ao o mai taimi ngā lulu ai le lalolangi, wala awina tangata wha atua uma, ia tūtū mau, ma mau waa lo tātou talitonu I le folfolanga na mai le atua. O le ositaulanga whapaputonga Yesu, ia Father Alfred Delp, na maniu whasia I waitau o pūlenga le Nazi, le tausanga I awhi I Selau Whalima, sa ia whangwhang malosi I le waitau le atavetu, o se taimi le lei e whaamama e tutonu o I tātou masuia atoa I o tātou tangata, o le launga I le whaamoe mo I tātou, I le na o le tala I na isi, ai o whaatinonga I le loto tele tali atu I lo tātou lalulangi, o lo palaina I whaali tonu ese, I whaatu mawina lo tātou whaatu toi le atua, I lona malama, e whaasusuluina I le taimi o le pauliuli, whaamanatu mo le whaapoptonga o le pule whaale lalonangi nei, I na o sina taimi popo, ai o le malo o Keriso e whaababau, o lea ia o tō mataala. I tala whaupopo, o le ekalesia I totono Yerusalema, wa wala au e whaatino, le whaalolonga mo sauninga pa ia o Kirisimasi, a o whaawau pia taua I totono le atunuu. O lo anga I atu I le Kirisimasi, ai le ai masi whailonga wa aia I le tau fia taua I totono Gaza. Whaasua mai na tamahau staulanga le whaao le ekalesia o lo o Yerusalema, anga ilana whaala potopotonga, ia patipatia I awala e atangia I se whaamoimoi mo Kerisiano, ma ia o whaatasi ma le whaalualungia o le tautinga, o lo fetoso ina iso I whango tangata o lo I totono le pitonu. O le tausanga lua whilo tolu na whaia I taitai o le ekalesia, se whai unga au tasi e whaatalosanga I tangata Kerisiano lo o I totono le aipaia, e la tauta ofi te unga mo li matapenanga o mau le Kerismasi, ino fuanga whaitele, e whaailo atuailo la tau tutu whaatasi le whaamausali, mo whaapoptonga to tele o lo maa whatia, ono o vesia inga fo o alia I mai taua I le vāwai ngā au Hamas ma Israelu. O le moli o le whaamoemoe, o se whi au le Kerismasi ma moli ina I la tātou moli ma watu. E ui lava I whaamtalanga tustusi anta au muamua, wa taitaina se sea I manatu nisi I whaasalaunga I tā ofi te unga mwhaapispisa o mo le Kerismasi, I totono o le aipa ia, o aile wa ainga I le ese o le moli mau watu ui titia mai tangata, I le tau mole moli o le mana mlama o Keriso, e sunungia I le pō liuli, le sulo o le whaamoemoe le ni taimi whaingata a o fitia le atunu ia o pungisa. Whapena I le lalonangi ma tangata Kerisiano foi, ma o lea watu I whaamalosi au taitai le ekalesia mo le ni tausanga. I tangata o le au whaatotua, ia whaatotua le whaamanatunga o le asoi fo Keriso. Whaamai atu, o le aso tatalo mo le malo ni Caragua, le aso valu o te sema. O Epikopo, mai pitonu o Panama, o Costa Rica, Honduras, El Salvador, ma Guatemala. Walato wala au whapitoa mo se aso I moli talusanga I le atunu o atoa, a o whaawau pia whaapita uli totono ni Caragua. Ma o se wala ulia o lo o muni mai I se vaenga. Na au sila I aile whaatasinga lo na walu solua Epikopo o Amerika tu totono. Wala au Epikopo, I le whaapoptonga lato te whaaliatu le nganga o le loto tasi, ma whaaloloto ina le wenga moni o le whaamausali mo tangata o le tua. I totono le atunu o lo ua masania le whetaya I malu I tau I le o langa whaale aso. O le whaatangi mo le puleanga, o wika riatu o au lotu whaapoptonga, o I tūtino o male kalesia o lo I Amerika tu totono. Ia mawhai o na whaamamau le langona, e se isi o lo tu ua tu atasi na o ia. E ui lava I le whai o sa wanga I tangata lotu. O lo whaalon nia I foi le tapua inga pa ia a le tina tau po Maria
lo tau ave le atunu lo tau singa o le tina e fai mo la tau tina ma lo la tau sulfanga i le ekalesia i to tono ni Carigua o le whaalinga i le aso te talo i ta ua le whaatasi e talo sia se wha moi ngā tangata o le atunu i a tali mai. Wasilia i le lua se lauta i tai lotu le itua inga sā wa whaatea e se le malo ma molianga i le tula fono na whaia i sui o le nofoa o staulanga a pea ma le perisenial fono e pikpo muli nei e to atolu iai e pikpo o whaatea mai e le atunoo. Maria pa ia e le tina o le atua talo sia i mātou o sulu whai atu ia te oi. O tala i o soifonga le Kalesia Katoliko Titanium lang sua mai le Jan Mouse Company Limited fa manuia le atua ia Samoa ma le puleanga tō whasoifua. Malwhaiunga le nasa moa tato tala tautai mo le nea fiafi, mo li atu whaftai a tato company langolango, le whale askulimi Uncle Johnny, le company a mau, manutanga luenga puna oa whanaturam sisi o manga. Ia manuia tele le nea fiafi Samoa, tō whasoifua. This is not the future that we imagine for our children. Generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi, guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vaitele from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Mihanas Limited i sale ufi. O lo whaatawina ai po pepa mo so o se wha moe whaale ainga. O lo mātou whaatawina atu fo i tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo i tau funga la au ma tā penanga mo maliu e pei o polo kalame mapine.
Mawhai ono mātou lolomi na mitiafu maipo mo so o se wha moe moe e peo whai poiponga aso whanau maisi. A whio mai nei loa i le Hanas Limited i sale uwhi mana o loa wha amani loto. O le manawa tā e lona lua i le lalolangi. Wha mai o mali wai tamaiti lalo i fo le 5 tausanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele i totonu a inga mono soifua maloloina. Let's do it for our children. Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Kaya ka wole kusia. Se ole ka yala nga mo ka kore au sui fa yungike le Utah. Oi, you're right. Sorry. O e sila fia o mawhainio na sanga sa uteo ngā tupele Utah sina o le nusful 5 unite. Ai fa lea mea. Greetings in Talafalava Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here's another edition of Otautai News for this Monday, the 2nd of December 2024. This is the first week of Advent season. Leading on our bulletins for tonight, a 13-year-old boy is suspected of causing a major fire at the Salilolonga Wharf. Catalina Tovia with that report. Samoa Global reported that a major fire at the Salilolonga Wharf that destroyed 3 fishing vessels on Wednesday night is suspected to be the work of a 13-year-old boy. Police Commissioner Awa Paulo Ngoitino Filippo told Samoa Global that footage of the young boy was caught on camera of a nearby restaurant leaving the area where the vessels were docked prior to the fire. Awa Pau said the boy was taken in for questioning at Tuasivi police station. A senior police officer at Tuasivi said the suspect is not in custody as reported earlier by the media. He is a juvenile. The officer also wondered how the boy got into the dock as it is a secured area. Talina Tovia for Tautai News. In other news, mistakes by members of the crew caused a New Zealand Navy ship to plow into a reef off the coast of Samoa, where it caught fire and sank. Catalina Tovia with more on that report. By the time the HMNZS Manawanui sank at the coast of Samoa, the officials did not know the cause of the sinking at the time, and Chief of Navy Rear Admiral Karen Coding ordered a court of inquiry to investigate. And according to the preliminary findings of the Military Court of Inquiry First Report, released on Friday, the direct cause of the grounding has been determined as a series of human errors, which meant the ship's autopilot was not disengaged when it should have been. Muscle memory from the person in control should have leaned over to the panel and checked whether the screen said autopilot or not. The crew mistakenly believed its failure to respond to direction changes was the result of a thruster control failure. The New Zealand Chief Navy said there were a number of contributing factors identified, including training, planning, supervision, readiness and risk assessments. The Court of Inquiry is expected to continue until the first quarter of the year. 3 crew members who were on the bridge as the disaster unfolded were likely to face such a process. They were the officer in control of the ship, an officer supervising that person, and the ship's commanding officer. Talina Tovia for Tautai News. Lastly for us tonight, petroleum product price increases for the month of December. Catalina Tovia with that report. Acting Minister of Finance announced that the changes in retail petroleum product prices, inclusive of VAT for December 2024. Retail products recorded price increases for petrol by 7.4 cents per litre from $2.81 to $2.88 per litre.
Diesel by 12.1 cent per litre from $2.87 to $2.99 per litre. And kerosene by 9.5 cent per litre from $2.51 to $2.61 per litre. December prices are based on October 2024 Main of Platts Singapore market prices. Market prices bounced around for the month, however, the escalation of the Middle East crisis and uncertainty regarding the November U.S. election outcome combined to ease prices upwards. Salina Tovia for Tautai News. And that concludes our Tautai News for tonight, Samoa. Before I leave you, I wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Have a blessed evening, Samoa. Tō whāsoi fua.